na ya asofo ye terms aye tayu sun say who to kwa kwa nyame onko bi mo okay nti ya na asofo no fi say what ka to so no asofo no say enye no kore eye dan obetua so kansa no ade a ya eye pa wo asasi so say wa soletia nipa onye bone entia kama yewe okay ade bi obe wa asasi so bi obetua so ka we di for ni bi wo ka sem to no so na enye no kora wo se ni kokom bone mpae the for me so aka sem to no so ba be you on social media say the for no me to me oye ni papa nti ni pana one more practice spirituality nkitin bi a wode na me woni nyani machi no ai omo ye very careful okay na kokon ntu obebim one no so ka sem to so for so unya sunsun so one no ka jiro ni papa be gu media no so a no hu obi yare o yare nkwan e bi ni mu afaso wu mo bi di for me be ye wade bi a won odu be chi ya si nya ba be mo de body e di for na ba mu suro ho sisi ya we shofo obi ba o mo kra na usuru obi de mi ha wo pa kra na o man gap because ya wonya ma bebre wa ka nipa na okoye we eno ano no but nipa na o da say ya soma no o da say ya bo ne pa na wo dwen nipa na wo ha obi a we film no that time no de on ka bo ne mfa ho na when ya bebi esi no o na oba tio say dabi sane ni say me na oba cancer ma to me so na makunum me bofo nim minim say me ye ya me mesama wa ma me bofo abusuanu me dey twa me e wo United Television so na enye asem ketewa benya babislo ekokopie mu e wo ho na busuanu afei ewi ahwe no akwakoye esu ene enuhu se okotena show ne so nyina eye se nsem bi a emibi ebepie mu e wo Ghana ha e de fa wo no ene asofo bi a wo kire se asofo bi erepu no ne ade afei papa no ho ensense bi ekopie mu nyina eye ade no e de kopie mu e wo United TV so e ma misbo edisu e ka se afei de ayeye na Ghana fo nsem bi e de tagre no yesu fantage no ba wiase sofo bia ene no enye bibia da eno na ma Ghana fo ehu dwuro no kire se se sofo bia no nye bibia da na ensem ye na monse so se asofo ene wo anyampamu agudie bi kra eye repi na eno no efri hin na betum na so enye no kra de a ade na otimi kan nsem no efa ahudie na so se nye wo mpo na wo kan na so obi na de to so a esi de na sofo a odi nyame din na eye adwuma na nyame na afre no na obi timi kan nsem kakaka se de to sofo so na wo kire se enye no kra na besi na nipa na wo kan nsem no why katu wusu sofo no ye hye dan hu ensunsu aso bia se aba nipa no so eno ene yebisa se as denti na bibia na asofo ba asofo sem a yetimi di ensem to mo so enye no credit ene ya na etene sa ebusua ene prophet Adonai ene yesin konwa eba bidin komo mesre semako difo akoma na kwa bo me bia subscriber tem so de acheme aya no wa kai sa wo de ba wo ne be kan sa no upload ni tumpe woni first person ya wo sa bi dika ka mensa wo be no odifo ya ka do da se ne bi kan kan sika me ho yenkɔ ne ho yema na kwa ba na fe yenin komo before mo akwaba Jesu ran papa bibia boko owa de yankopon adum bibia boko nyame ase odi fere de yensem no eyetia wa ye hwe asofo a eye na mpempi no Ghana ha se eba no wo mo aye kan sem de go mo so a uyi amanyofo from asofo ni di ho ade be chi sofo ya yim sei ade be chi sofo ya yim sei na no ya memle da na yenya ba misba ko pimo ewo UTV so omodumedi ya di United Television na dwumedi ne koso no na ne nsem bi asisi pen wo Ghana Hasan Kopija bae na wo trese sansem na tag no de fa wo no ne asofo rape ne wo ne ade ne nyina no kure bi anim na wo ba wiase no sofo bia en rape ne da na yidina so bisa se adenti na bibia asofo no ya na e kan sem de tomo so a ne afa ye ho disa bibia ntinisi denti sa ma me da se no asem bisa edi kan ti ahwefo a wo mo hwe sambre ati for Joseph me mpa e boni so obade yankopon yu bibia akoma so bisa de ma na ense ne die no mia amen asofo ne nsem sema ye de to asofo so I say ya akonse nyamdwuma sofo bia befa nyamdwuma aton so no Bible so afa dwuma ba me mu so hwe na ede e doso okay encanto so boseni ka ye katu asofo so doso na aya edum kase obi ka asem to sofo so ya onya sunsun so
Send your Cassisi and say, oh, Bobby didn't say, no, be kind will be not kind, say, Sana Maminic. A moon, you were saying, no, Crenana. Say, no, because I saw for be a fan. Okay, this for Sana and a damn one sense. By sophobia reply, some more someone say, and you're correct, and you're on a kind. You're not down for being a bad cast as a cast of the tone. I said, your mamma, what cast them out to show for. And I down for no cast, and everyone I down for no all creative be out to show. So, mamma, the confirm is some passion for being a bonny say ya. And the next if mamma and the moon or catch down one sign. But as far as I'm about one thing, I'll be signing to say, she will be a fan and fast air quiness. A new pana on my say, oh, good mamma, and you must still shuffle any national. Oh, no, and we creative beside them at all. Because if you are not a mamma who problem be. Buana mamma who in a Buana mamma and Cosso any ya, Buana mamma, dear be any she. In the end, you're good in Marcia. And the man, I don't know the idea or the idea. What him say in generation way. And I say, young man, we Obia, who say, a body and coupon pejao. Who yen yambi. No pebibia brewasi. Yama actually a shop one the wabegina bisami. A shop one in woman shop one kit what woman do muchi. Bring the 2 years. E ashofo okudam bibesi o man di wo matem wo mani mase kansama kase de fa wo ho a nkofo no so ye din wo man kasa nti ebinim fi se ebi wo a na enokwe na ya ashofo ye ntem sa ye tayu so se hu to kwa ko a nyame onko bi ma okay nti ya na ashofo no fi se waka atom so no ashofo no fi se enye nokwe eye dan betua so kansa no ade aya pa wo asasi to say wa soletia nipa onye bone entia kama yewe okay ade bi o me wa asasi so bi ya betua soka say shofo na wo ka asemato no so say ye nipa individual bi sebi mbobro ni bi na wo ka asemato no so say ye why na wo ka asemato no so enye no kore mfa hu ndida okay sana wi asiniti sana nyame ahyen boni bia woye wasase wo betua so kansa na wo na asofo dia no nya ya ayehu ni she o kansa mitusu dif o ma membra de asofo dwuma na eguma hodo okay yo evangelists for pastors for reverend for prophet for apostles for and bishops for ba ma menka me baby am gina sisi okay eye edi for prophet for you edi for ni bi wo ka sem to so na enye no kra wo she ni kokko mbo ne mpae edi for mi so ka sem to so ba be yi wa no social media say di for no me to me oye ni papa me ba be yi wa no social media oye ni o wa akoma papa sin obi a dentia me ba be yi wa no one de so ka se me you say and I also wafa bibi ye bibi ditia na de kono hu wan hu abra bo mi se bibi nkoyo sa papa we mi ye ni se no sori tia o ya de mama nse ne ahu to be mu bebi a o ha de fiba nti no se obebi an ato na akopa chewo ene kwa akọ de be chewo ntem ko za ko fun wo aya wo mu ntwi asem bebre ba di fo be kan asem ato no so wan bowa wan be yi ni ho ano se police station ade no ko ya wakọ akọ afan lawyer akwaya wo bisa asem no nia sa abande to abande ato abande fi oye na bima ono nka ho asem wan kasa pempini fobi amokopa cha ngofo wo dimi de edifu na wo yi wo asem ma no social media ni ti amikasa okay wo di na temden wo be kan den fan ho wo kan den on kasa on ka bibia je say bugu ni mo si bugu ni mo on kasa on bo ho wa ono akọ program what the nation ba say we say ya o say we dey infanto dan go fun o ka say o soleti ya o be gwa pu ni awunya adibi o be fi mu o de ye o kokko bia de o de ya wo nusu ene apinsie ene o de ye okay
na se statistics etinya na ba ti abrabo ase na mani pada se ni bia mfa hye ni trim hye me bible nti social media de bia to kana dwen nti no se di ado na ye nchechire bi menene nya adwen ma me nko keka se Paul se wo se John se na wa keka na okọ ona okan we okan comment mu se wudi na tem wan kahwe odi ya so wa ben aya tra se nkofo se nkofo no se wo so wa ben bibie ntuo wo na ofre nsuo ma tume wo mpie wo na wo command mayiba na kodi se edifo na wo mo ya do di na tem wan kasa ho na wo so wa ben wonim ye di bechi wo ye se wo boost on social media no so kire power wo aya trust nkofo abo se woni power woni hwe obo se won kan one thing shushu me di asem okay the two ko na wona wo do wa to so sintiri wodi di se wodi di atem wodi ye nya pe kasati nkofo me adona me tie se me sama wa utumi no ntumi nkahwe obema obetwe no hontem wo se wa me kamia kame ma wakwe ni dia nkoka papa sanet nti nipa na wo mo practice spirituality kitten bia wo de na me wo ni ni mechi no ai wo very careful okay na kokko ntu obebim odifo yenhwe se na wo crowd kan se tro ne se ne wa fo hwe adwuma no wa fa adwuma pa yehuna no difo yi wo bible mu wo fro bi ponti memfro ene nkwala hu no akwakorati perform no mo sha se wo mo sram ampa papa ne ya akwakora nti kansem na nkwala ne kan sa akwakorati pa ne sen kan mo kansem no kwese so ya akwakora na so sans mo di kodi ni ho fe woni nti difo ni timi free sisiri amuno mo kwa sisiri ni baba we nkwala na no difo ise ba konfo mo frɛ mo nyame na me so me frɛ me nyame ne do di abaje so o mo frɛ ye dia na ma wo no frɛ ne dia na ne dia na je ne so enne so fo yi nanim se o ye adwuma ne ade asem kokura asem kakra ne dia to so fo so na beto internet so na bia si na ka before years na nipa na waka asem ne nam ho bibia nsi ye o se na waka se generation bibia asesa wonyam so no ma na bibia asesa ye o so fo bia na dom nti first dom ne bi ne ho bi ma o de o pa ba ya fa do ya de na dwene so ade chia hu nzu nzu the word shushu sorry once a man for take say shushu sorry before the encounter okay o pa me adona miti ade a me ya o chia benya result no ebi wana difo be ye be take afi sanity nti Elijah no one time Elisha no one time and Isaiah no one time believe me no one time oduma na ye adwuma na Jesus so ready for no yes odum na ye de nam okay ye na ye de so odum na nam ye nya abrishi nti yare a wodi betia wontumi san febra fia obenya hoto wo do dia nanti abebo wa bre wa wisa ababo no wa bo wa bre mini obi kasa so wakọ India wakwa obobo wa se nipa obi kasa wochin wa still nyama mfa woni mia na edi nya there bo ba bi kwase a okay bo ba no kodi na sabi janan mu dume mo it is a different line we bisa nko echiru dodo ha ba ko obeti obemo akwankyere e kai se na ntwi dwan ade se oto obemo ato but still unya results odifo wo kase wo se yen sunsun sorry asofo yen sunsun sorry edifo yen ha nti men kan ntoko na chese edifo no edi tiche mu ba yen se ya ye hwe esomo aka eye nananom somo a ene ye fe ne sabosomsom ya se obeyi obi ade no obese nsuo di kusu abofom se wo midi bibia boduam din so we abodua se ne na oya ade na acha na wotwe na wotwe ye hu sunsun sanso enyo bia na abo ne bia nya infect na wotwe okay ebi dey take years okay obi obo obi ebenya osunsun sanso no one na okra na ha sanity nti obi o betumi ahada de obi akodu so akoye nyankomade ayanya mesie pastor na nipa na mo ni ndia odifo de wala sunsun bi di nipa ne chi sunsun di asem
nti betu bo asa hwa asem no ya kwachi nti bo taking bebre ansa na wo say nipa no nya wo de ye nipa no astati nya sunsun so ba jo what you say nti yo bia na ye dum na etu nya ni instant but ye wo kwanya ye force ya se nipa no wa pin den se nipa no gina yie den se nipa no wa bo no ho ban den no be kan na wo so mo gina so papa woni mi gina so bia wo to wa be kan dem azanet nti ye di fo bi wa o betumi akanya pa bi a kire we fa hudi bo bi so a o gina wo no kasa acha ade nchi ade nem yensa bi nya so okay nti odum na bi bi echi wo bia ne dum a obo ade nyankopon de dum na ode ba asase nti de fuduma na eguma hodo nti obia your prophet for your doors but your prophet bia na do okay one thing nipa ni say wa usuru ana obi o yesusu muduma okay obetumi a oni hwe ko obi obetumi a but I come say as a Ghana adifo a yehu wo mu ne sab as a say trend aba yehu so mota use pa police ene ndi ni be police abachu si aso akase wagu ni hufin na police for wakache na before akọ wakase magu so fo bi hufin wakase magu di fo bi hufin as a tumi na wosen kamo exhibit mo kyerɛ me hu sɛ so asɛm ya wokɔ kaaye editi asɔfo enu na masa sunsunso aba no so mo wɔkyena bi no sɛ obi kɔ kase bi de ati asɔfo wa ya hwe yire de bi no ni hɔ eba no police de asɛ de bia meti he no police ni bia na mo pedifo bi hwɛmachi de ka asɛm kyerɛ police ni be fa me na ɛkyena ebeyi me mɛsan be ka no fofo you are the same people odifo bi social media so difo kase bi mo ya na de no bɔ mu ndia so a and difo na so bia na wo bodua difo bia na modome difo bia na modome mo ka what the more police ya difo kyerɛ mu ndi zambo de difo na yɛ odifu kase bi so life amafu go jaso didi na tem no so wadika wa yam to fa de ma happy instant ani pa kase celebrate bi kwa wo ko vie ko wo na kan kasa and so want the word susu sorry ya di yen say ya di so sorry ni ni bufu na wo na no so kase oba ha nti ma tro se wa no ye din social media wo so de wo so wa fa baby nti no wo gina online so nti bibi entumu a baby wa wo ka kwaya na wa hwe ko ho no why too much wo so the susu na yidwa okay na we di fo ni bi so a onya vision shen kom but oni susu mo a odi asem ne brem the difference o nya medwuma na di fo ye ne difference o nti abrabo ne bo egina de mbie so honam ne susu di se wo hu anam ntutu a obetwa ho abrabo ma besi wuchi obi out you be akwa na ehu na se wo media no so e ka bio dabi wo aka na asem keke otwe nhira wo ko ka na asem keke no wo de wo social media na mo nam so no nim ne ekoso so di for social media de ye ka asem na aze obi so me ka bi to ha na me ko aya mo ngo so nkan to na no da yi system is wo ya ye di ekofa asem nyina akofa nkomo ya be wo be ye video edifa say or sofo bi aboni dogi ni ade ewi akire no o se enye nokre obe candidate ajo wa mefa konfo bi anka sa asem na anfa konfo bi aho wa anka anfa malam bi aho na emom o pa aguradi e de afa mpamu aguro ho no wo fa sofo no ka de fa sofo ho ewi akire no o se enye nokre e betimi aba se asofo ene emma asem wo Ghana ha no it is 5 and 6 ana say obedi sofo bi ho few why not social media TV show so sisia I know you say enye nokre okay obi abon obi eti o ka obi share o say no na obe kan na obe chire obe kan se ma se ona nde na o se enye nokre obe kan ye ibu asofo ni ahofi obi aka bibi a chire no nti se o sua anya sua ketua na na onya no o sa nti so no ya ketua ne o na obe kan ye na obi sua anya bi ka ena sisi a wa wusu se enye nokre yo kasa bi wona wo kan ne ya nde hu so nsunsunso ba we say eta ho twa wo generation okay ni sansa no be kan say so ona no shof bi twem na shof no kwagege nkofo sika na odi aba na shof no yi ni be ma to yiso na we twa ne sika na odi asam se nye no kra
o chire bi obetumi no ba ya de o ma me mpo no se no aka to ba so ba. But also sa latter part in the no crew say so for bitimi ni be metwa brand o say one ye no crew. It is so also say that say one so for bi atwempena abon do gen de nya no crew. Na so what the uncle bobo no on shiru bia no yo bia akoma so. Amra bon na ye bon no. Ni ye mfa ye ni go so ye di ni. Hwe o be bia ko so bo bra ko. Na ho kwan abenante so asa. Se we hu isa na yo so obibie ni a me na me ye champion ga ma me be kan gu asofo ni mase a. Wo ni ngwase e pepa. E be sin. Ebesin o. This is asofo kun na ka sa asem ne fa no. So no obi anim. Wo na wonim. O me tuna social media nsu. Wo na wo. Okay. Nti so obi abo obi entim, obi anka wa wo su kura no. Ene kwa no mi o. Ana ni. Okay. Ye dia no kan no. E na ya hwi. Ko ba ro sia ntu ya no na ka. Nya sem bia na ba ye ho agiman. Na you tuna ba no hu ni se wi ase na no ano. Wi ase no. Nya ye mfa ye ni hu do se ne di elu. Is a one tia brabo no boy ase a. Obaji di nipa bebre ba social media so ya na wo ma no ye ase won wo abayo. Le wo wo wo. One also concept to so for so unya sunsun so. One o ka jiro. Nipa bebre be gu media no so a. Ndo hu obi yare o yare. Nkwan e bi ni mu afaso wu. Mo hu bi. Okay. You see, different we be what dey be awon. Odu be chi ya se ni aba be. Mo dey ko ni. E different aba mu jiro won. Yo, mo yiro mo we. But if for some you can say the free tag asofo body no enye ne. Say na o si bebre kwa ba media so mo be kasa so na ye hu obi. The echo the fast of say I can say society no de bia sofo we de oyazan na jidi pasika dina e bo kwa nipa na o kan kwa be na wo ko sofo no kwa da obi na aka na what na wo can bi ohun ne da se na wo kan so mu kire mu bi wo de ma sofo se de bia na se attack ne ba mo so sa ma men kire wadi nyam shom ti yini e wo Ghana okay ana wo wias na obonefo no wo abribia wo kwan ofa so shoro wo nyame mba so nti ekoye se asofo ne kasa nipa ti memesti nti politicians kumfo dumfo ya edu be no se wo kasa wo tumi nye influence no we edifo no member nipa no so nti what is going on with family politicians people for that don't know make and ama ene dey asofo ni mo reform ko se bifo be se nkom bi na nko ne side a on sofo wo problem okay nti penin no be di sofo na tem na chima no so wato ama mo kwa munye sei because ejini fo ginyame nkom se di se nyame di fo di nkom se bi ba obi o ye nyame shum ni bi anwo se nyame afa di fo bi so akasa se ebi wo abatu a mo betu we be kosei ana ebi wo wa sei na ebo man no so no na na koye nti ane de ye di asofo anim tutu fom dia e kwan beba ho ma asofo no kasa ni pentie se ne akane no o kane no hu bon dox asofo akase ye siem 6 o'clock ye odi man pa ebo anwa no ma aso no betna tv mo betna ne phone so 24/7 adenjira nipa bi di kasa bi ewura nipa mu a mo se o edifo no kra no wo mo ye nipa tisen o ye nipa tise wa but endi oti adaisu onya ensuade wu onya na bi ona onye bi nti asofo atem didie na me want na ye misiri o wi ye misiri kakra ni se obi ni sofo bi kwa konanti o at the moment wo mo nam no odo nti ase asomdwe kru ye wom otum ka se papa menhia wa nka wias mi wias abewi at the moment obeya ade anipa no beka o yese jai amfi na obekire se ese obegu nipa nani mase but am awoni nipa ne nam amokoba amosere ne de we hunya se that time ne de so obegu nipa ne ne we nya radio bi so we nya media bi so na sofo ya yem sei na sofo na se media fo sense mfo fa wo mu bi se sofo no ko ya na oye oboni ana oye papa bi pe bible say obi a wa shaw nsuo cup ba ko pa ma
ama wano o kaseti na ubenya sua ketu se o kapapa fan ubenya sua ketu so media komapa asofo afembo asofo brain aye nipa wuntwa wo muhia yo ana mebo asofo penifo bi lines obobo obofo bishop obi nim prophet opambo prophet Usubempa, prophet Bedu Kopi, name them. Prophet Stephen Adum Chebia, say kuku damia, when we show ya mijumemu, they won't cry, when we nip bia, when we be say, one more yame from suma nipenya kwaje, nipenya ya resa, nipenya ojief your how ni amaniemu. Ebedu baby yeti wo matema, my sebi that's say ni pe kwa wo mu ni ebusunya. Adinja. One thing, nipa bebe on social media on kasati asofo bebe so start ministry and to me engina nti so mu za do na efie de na nu ya adoni wafa baby wakwaji bosom wakwaji beye wakwaji wei ye betato yet ya samba tu sha was me it's me can't so much as this was for that East Central region as me media bye I see automatic tama wo bishop obi ni mechi pa say why is it aba so obi ni so ya wona na Christian for be down pa man say nipa ne maame ne papa ne nuaba na wo fase ne nana bitia ade nti say hwe papa Steve Adum che bia ba hwe ne na wo de ye no nti say papa yi ono ndo me obechi wo so a afedi mo chechire nti wo de papa lu ko we jao we jao ko say oba tan dia ya no wa badaye nti a we so hwa papa do chedua na na monto obetuye ama media no so adwo kakra okay cause one fa discipline amba media no so a ano odin zizi ya wo shofo obi ba wo kra na usuru obi de mi ha wo ba kra na wo man gap because ya wonya ma bebre wa nka nipa na okoye eno ano no but nipa na o da say ya soma no ada say ya bo ne pa na wo dwen nipa na wo ha obi a we film no that time no de on ka bone mfa ho na when ya baby esi no on oba tio say dabi sanity jama shuf bebre wo ma fa ya obi ma wo ma nkasa ene na yi ori for ya brane ko enu so wo se bo ho ko mo yansam ne so nsan nti yan kam mum na fi se na be ya brane ntia yen o ka se asofo no bebre wo ho a eye amanyofo na ama enne o yedi wo manimu twitwirifo e ya asofo ya ko hye nkum dia fa mo ni na party ho na amemo ane ye twa na ho so obi so beka se sofo no nya manasem enti afeso enkom a wo ko hye dia fa mo ni ho dia fa party ho ya fotu ensi so ya fasi kan ensi so ebi asin so bibia so wo sunsun sanso enti sasem na wo ko kan ya nhye se beka ana wa fu wu pem na obeka ya se sei na nyame yi na didi a kire me ana wa beka na se nyama kin sa na beba na se ama wo transfer nyame kene nipa no mo se asem a wo kan no ka fi wo na mu nyame na de so ma wa wo se wa so for na do ti akọ on Bible say read Corinthians say commission ni ho man ni on din commission di okay na komi ama yosem no me no ana mpese me de mu beure yetini politicians ni nim say before we there amount for jimingo shratu nti o kasa nipa hu sempa before na kasa nti so won say when you shadu mu bi afa yehu a o mo problem before problem eno na ama sense ni ye koso obi no metu akase nyame betwusu kendini a onda na injire ne ko edifo ade a nipa na e ko decide ne yomo pe no
na nyame abeda na bibi ache nipa ba kwa enye difo ba ko penso na wo man mo difo ne bibi difo ne dos nyame ne obi akasa amichiro difo bia ne commission be ba be culture bontin afa amanyosem afa oman ho afa bibi biara ho nyame one ne nam na wa bebo na amane ana wada ne di ache no de betudwa eyewo upa obeje du pa wonjindi Niama atoyenchim bebrebe adosho nyaye asodenya aba nipa so. Difference we say jahesheba. Nti wonnama bebia wudi udwa. Ade wudi ye aduane wo be ya hweyi. But you so ready for no pesa. Nti be hu ana bibiesi. Esimli a mo ise nkom papa da. Ana da bi obi bewu. Ana da bi obi bewu. Difference so kase. Bi papa bi banti wo mayin tu wana ma obi anye ready so bebe nim na mo tu wana mo difo ne kase bi bone ba mo tu wana mo obi anye ready so be mo tu wana mo nti di difo ne yeden difo wo say wo mo di message na wo mo di abranya member what you say nti difo ne di say no be hu kokom no oba be de ne di a kire den bedwa no na bedwa na atiase nti ye wo nyama bi wo a to you Obo say difo de mo ho ya hunti difo bia owo ti owo oman bi o ti oman bi ne de ni say oman ne be ko nanim oman ne be ko so ato yentem bi metu oman no asa rambi metu oman no na nko fa apinisie ene kodanda bi mba oman ne so se difo ne betudwa Satem didie na sei na nsema ni se misi obi betuma begina wana nkasa de na dwenya kan bibiswa to difo biswa be se otia na oti payo ni se mi na oda kansa ma to me so na makumem me bofo nim minim se me ye ya me mesama wa ma me bofo what am I say if wana mi be yiwa na obedu ti ni pa oban ya hweyi na me ye mfa ye ni do hwe ye di ye ni for you need dream. Ayaresa e wona kwan. Bible say osusu ni pedua na e wonam ni pedua. Yare bia ode na masase su e wakon akon enkom. Ye wona kwan. Ti ni pedua ne wonam bia no. Etwa se wo ba hwehwe akiri kwan tem. Ansa na ye den aginsim. Obi yare odi ekia ya kekese makase we na you see still unya yaresa adentia. One, yare bia ye we don't pay about tea. Bam, cartilage, and I see atika about tea. Same grown na ye don't pay with a jumapa. Ubi a koto do ya, ubi a wasras in twetwon, ubi a wuchi don't pay ya, ubi a what yare severe one. And as ubi a what don't pay how be a wakwa enkwa. Opa yaresa unye bi no ma asiebetu but one thing is me ntonge drum sayare because ayaresa to me prophet Adonai me sunsun sorry for ne say ye say wo sunsun man say ne pie mu nem ya ma sunsun sorry for ye dance so ne say yare bia betumi de etia doctor kwa betumi ka say yare die ebe ya pe bebi na ye de fefa po de baso ya osuru nti ubenya ayaresa pepepe ko yare bi wa ye nto yare bi wa ya bodua yare bi obi na wadom say yare na ma yare ye wo sunsun mu akwan wona ye mu nem akwan ti obi ni yare wa kwa ohun ne ho say ohu say prophet Adonai church ndro bi say we ye waste about tea na we ye ko about tea so we sisi yare ya wa kwa so many years as yare no nya yare sa now so papa mi say we church ndro mi tin pe bi ata obaji anom so nya yare sa because one thing yare bia wo de nam sama na yare na ba say yare na atna so 3 months say yare na atna so afi pedifo bi no ye bisansa nti me papa mi pe undro bi di nkan ye bisa bisa yare ni chi ahwe se brado ba se o ba asase so ewo hihye mu se o ba be fa yare bia ye kronkra to mu so o ba be fa mbubu yare o ba be fa dompem yare o ba be fa yare bia fa ne cancer o ba fa yare bia fa no sasabro all this kind of hypertension ni diabetes ni ade ni an I say we ye bisa hwe chiransa say we say nipa ne se brode ba yare enka wona yare na betu no kwema one waka obi
obi ne netwe manso bi obi gina de bi afini sem no se nipa na pom di sipia ontumi ne netwe manso se wa nyemu ebisa yi ana wa nhwe bebe yare no ne fopemo na sori ya so papa me won say we diabetes eba ti say de na type 1 and type 2 nye be no ma ayare sabeba papa me pe diabetes eba who say diabetes nda kwaye common wo wiase nda akwala akura to nye diabetes adendia because wiase no bible she ye no monam ni moja nya ni we mo tumfo mpanini a omo hoden nti won say abrabọ na gina de mbie no so sum han as far as ade say woda na ade tia wo so no won say abra wada no obi so ye adwuma sanity nti say diabetes na adokro we diabetes about say the na type 1 and type 2 we ye bi no ma osuru nti ayare sabeba we cardio ni secretary obi a wo BP pressure we ye bi no ma osuru nti wo nya ayare sa we de yare a wo get we dey call hospitals upon hospitals lab upon lab say ni e o say ye bi ya so still ayare sa man the prophet adon what dem bra but one thing is say ebisa no ye no nipa bebre fi se uye ebisa fa ne shebra wa se be ka se obi no ye obi na agi wonu nyama koto ya odi ye ne se abrabo ni nkoyi eden na meye be koyi one ebi wa na odi fia ka okra yo ba bia kra na ene da hwe se boys aba be stadia oba bi wo ademu me to be pa wakwim on status oba wakwim odi woni tufuma be se onyama fema na ekọ onyama ntumi mfo bebre atu asofu bebre o ministry akofem asofu bebre a wo munyama akofem nipa kase be wo business ni aye ye ka wodo ni bebre odne wo kaka ne ni so odne wo ka tu be si be hu se abrabo na oba na wo ntu woni oba bia ko se oba ni sunsun ni wa pam ne bi wo sunsun ni na wo twekora nti no obre wedwuma ase obre unyama ase ana na msuntina yare na abatos because I home now so young now. Now ni sunsun mi di esi. Nti ene ode yare be to so be konkro yare. Obe brew business na se, obe brew adwuma na se. So okuta bofo mpa, sunsun na edi asem. Ego na sunsun be tire na asem mu. Na oje ne yire firi sabra mbo na mane. Nti prayer activation show power. Healing body and a PT2. Say ndo na we. Uye bi no e aweki un show no. Na ma unya visions upon visions e for wankasa wabrabo. Bibi question na we say suspect say me say we yes me say we yes me say we yes. Me awo kana one day we say esi pepe. Nti ebo eyi hu fiu. Na ma wo kra no so ye den. Na ma wo say abrabo na wo bon. Nia e wo say wo nsaka no wo say kan wo pim ko woni. We ye stroke about tea. So obusoni bi stroke kana to a modi na tinye minton edro misayare because e say ye bisa unyama nkoye e say ye bisa bawaye nkoye e say ye bisa nipa bia bisin ka ache bia ache kura wo wa say wo ye difo say wo ye nipa da se ni say wo ye adwuma say wo ye adwuma o wa no apedifo bi o wa no ye bisa wo abrabo mama acha 3 months bia apedifo bi no ye bisa cause sunsun mudwuma e no bebi obi ahodin edun ahon obi dia chase nti the last time bi no obi kase media ma ben meti na mesre so wa ben ya woni me spiritual father about yankopon fa the currency I say adona miss papa I say we di na wodi ama miss papa I say nye wan na de to ho so odi fo no de ma o adentia owu ni ewo mu ni se bebi awadu onu ndu ho ba o se wo su bebi awadu sese no ono obi ahase ti men wo ho da e woni beni ada be wo ho she say no pe kwa bra wo do mas so spiritual fathers no ma ben pa no abenga na no obi ani we for you one herbal tea unye bi no ma physical protective brain no protect akoma no protect liver ya wonsono no e bo ho ban so ma unya kidney infection bia na kidney problem bia e ma abru bia ni pedua no ahodim bem na obi so wa diabetes adokro na wanu mindra ma wabre no unye bi no ma e be tuase wa diabetes amekuretu no obu a BP pressure ekuno
otu emi kakra no okasa kakra bia na oti so ho obi ni pressure baby 200 emba fom obi de ne nam 2 something emba fom unye bi no mo soro nti ayaresa beba sha obo ade yankopon di enunyam we ye dreams and visions any brain pa obi ada won so dai unye bi no me ya weki wada isu no ada isu ya ade a I say also wodinya usunsumu information to obi se me so dai no na obi ne me da me so dai na me kurosika na obi agye finsem me so dai na me kuta bag bi ase gold mo bi ahwi me so dai na me nam bola so me so dai na me tie janemu me so dai na mabo naked me so dai no na say obi eyi bibie fi me ho sa dai suni nia wo suni nia ye okra no nia kire wo hye ekoso wo no so na brabo mu sunsun nti se wonam no nyame sisu a woti wa be so mi wo we mi ti pai me ebi wa mi wo we mere ompene na me ni enye sei ebi wa adwuma me ye me koma me boss ompe masem ene ye wonam no we experience obetumi akompleni amobi woni o boss no be kasa we re ne be kasa adwuma wo ye won ga se obre onbo ombeba but spiritual side no se wo shushu sa da na e tro se ubi bi twesan nti sore okay cause ukuta go na ya di obi age utumi ehunzim oba so da na ne sunsun bi da ya de mi no ni negative one on the positive side o we know that positive the two things adibia nyame boy bi adibia be hu asase bi egina ho mi okay o so da na o say scape pesa egina ho man say you very careful o kwaje busie bi amenko na ho kire bi nam kwan mu ba o so da na okoto kwans bebre na o fa tutonyama ye na o sika sem bepeja okay se ni ye sika so jujunyo sana brabonti nti ye wade bi wo a se we nyahu nimdie ana we nyamu mu a ohaw na ebesi wo behu ba betu ti nipa bebre ne o ne mu ne se wo mo osoda ye mu nti ade ni se ese me soda ese bibi se yibo be jana yare na bebon ko da so no nti ase nti ada so ya ade ni se nipa be di ago na brabo we stop drinking about wo busodi bia wada ne sabe ko se ni ono me sanu me drubone mu di na chinya ntia onye bi no ma ase betu ase obo ade yankopon di enunyam ena we stomach ulcer about saudi na ye ulcer 1 ulcer 2 onye bi no ma betu ase ana se obi a wo fibroid a wa fibroid na ntumi nane odi onye bi no ma osurenti e betu ase fibroid tu tomo osunso obi pese otua wawo a physically betumi atontayare ama the fibroid operation bebre wa omo ya omo yi ma na wo de atu ni se yi wa wo de atu a obesi den na wawo ene no one thing nti yare ene ayaresa biya opa ma yenye bisa we kiraza ye bisa we kira yi bu ade ne fapem is a one tea ayaresa se a obeti adro bi o social media beto bia no basta na wo ho kiro meze yare a enkofom na sura na kwa na ekofom a na epeja tuwana montem no bi de una yare a ekbo no wa start to we japade nia tonga se we japade wo ton de san we yare hwe anwode mba obi de wakoja bebi ye yare e kwa na aba obi de una na yare abetena wo so waton we japade nia nya wo bre pe nia ra hwero obi de wakoja pedifo bi no onye ho adwuma abrabon ne emfa eni hu do so se ne edi eni ti abrabon no baase na wan bo bransan kos ni patrimu ya tin wa bo brakura wa woni bo bra woni abre no no bi pe wa hwase bo bi di aseme be to so a ebe bre o ministry ase na later no wa ba bonti abeka se ni amekan nia obi yemsa ba nipa na aka asase me fa no obo ana na wambo ano nipa wo mudi nechi no wo nia na obekoso edi wo nechi anase ebi be san nti na mo so se okra bi san na okohwere ne nkwa wa bo okra na anase wa ha nti nia mo nam social media mo kan se makese na mo ya hwini na nimu ntumu a tete ontuma obade yankopon hye obi bia don ye obi bia koma so bi sadie ma
nipa bi a wonam a prophet ado na wa na wa peban mo etira kwan wiase no ne yemfa ye ni dos si ne ye bi ni ti abrabọ ne boase na wa mbọ bransan obode yankopon hiro bibia abusia ti abrabọ ne boase enyesa bra na wo bọ no obebo asan we ni emu a prophet adonai editwa ato ema abusia ye ne no enya edi enkomo no meda ase se nya bre enya adaje na do hwe dwumadi no edema me bese so beja wo comment section bo at the Amanudi at the Jackpot. All the social media handles no too much to it. Please subscribe like it. I will say I know what share before phone social media.